Atamhala imara isu laiko pa nata singa haipa pupa laiko CM MADC Zauliata ma jonga haipa he imara leta ta bokhe pita chak pholiata khi tha kha to ta press release to pje mopita chade cho chalei pita join NGOs MTP MSO MCOP MHP General Headquarters yaha to je chota press release to pa morapita cha imarata tamhalata imbo kheko pa ma cha liata nakya join VC to ta press release amtopa mohe pa chata tamha amatopa evore po amya to ta mrara zo pinata rana na pleta prapa marapa chouchi pato ta popoje to na ta jana samo imachla pupa laiko CM MADC toklo bia zo pi se ta namabia tu pa cha opata nama vokle pakyak pawata toklo bia zo pi se charai thai pita alene imachare me se tari na cheki chipa kosana sna ko pongo na liata pupa laiko chocha liata Siha District Congress Committee Headquarters bibukhupa no one kosana ko kingko pongo ta cha avopapo paliata MADC rereni liata no po chaipa pupa laiko cha chiruko pata atha khazopa avocha pehe apasa tapita marapa soje tha manya amapachi pa hota imapacha ra chithana liata mapanai pa chalhelei pata a ikhena dalei panata phalei pehe marapa so chako ulema opje chata chi phalei pa manya namatu pa o tapje cho imachingai ta MDCC headquarters siha mauto pehe apha talipapita he ho pa pacha nanata pachuna phale ko pehe imara liata kyo khule o pata imakha pupa laiko CM MADC siha he mara para chithatu o pata abei pata aropa acha pata panapita he ho pa mau he aklo he khiatala acha na taita imadu khelima o by nakla join VC